disada tika angkangan hiji tanda aku rinte eker neangan asukan ayah anu hayang didatangan Kurulah kuriling tukang pijet kurilingan kelenan keleleng tukang pijet nakolan kaleng kalau ada sakit badan sakit pinggang panggil saja dokter keliling di jalan ongkosnya pun pasti tidak kemahalan biasanya prakteknya setiap malam tukang pijet hamo biru geus